Ja ću početi pa vi mene ako ne možeš prekinuti. Feminizam, Drugi svjetski rat, Gremlin, misteriozni paket i akcija upakovana u jedno. A to jedno se zove Shadow in the Cloud. Novi film sa Chloe Grace Moretz u glavnoj ulozi. Iako sam početak nije odavao kako će se stvari odvijeti, sam rasplet nas je surovo demantovao. Ovo niskobudžetno ostvarenje je bućkuriš svega. Pa na kraju ne znate da li je film horor, akcija, komedija ili neka istorijska drama. Ruku na srce ima svega, ali je toliko loše spakovano da je njegovo gledanje doslovno nemoguća misija. Ne ono sa Tom Cruiseom, nego znate. Ostvarenje je u cijelosti postavljeno u borbenom avionu. Doduše ima i dešavanja oko njega, ali bolje da i nema, pošto je hroma u našem ŠGK usklađenija nego u scenama borbi u ovom dijelu. Pozdrav za našu režiju, pozdrav i za montažu, što ću ovdje sad nešto iz hrome i naše staviti kao. Teško da se 1 minuta filma registruje kao realistična, ali to možda nije ni važno, budući da se režisirka Rosen Liang toliko posvetila sporednim, društveno angažovanim detaljima da ćete veći dio vožnje gledati u nevjerici. Ono što je sigurno, uvodne minute su posvećene seksističkim uvredama posade aviona na račun nježnijeg pola, a glavna junakinja, gospođica Garrett, mora se nositi sa tim zatvorena u mitraljevskom gnizdu. Ipak stvari se ubrzo mijenjaju. We haven't got time for this right now. Put her in the Sperry until we get up in the air. I'm supposed to guard this. I'll guard it for you. Contents are confidential. Garrett je, ispostavit će se, veći mač od svih grubih tipova na letu. Kada stvari odu k vragu, odnosno ka Gremlinu, koji ih počne napadati iz minusa, ova djevojka postane neviđeno sposobna da vam bude neprijatno koliko je to nerealno. Mislimo da bi se i čak Norris postidio njenih vještina preživljavanja. Da stvar bude gora, nije ova čudna životinja jedini problem koji se našao na ovom turbulentnom letu, jer kada je bal, onda je i maskembal, pošto su tu i japanski lovci koji ih napadaju. Jednostavno, šta je moglo poći po zlu, pošlo je, dok mirna gospođica postaje odjednom svemoćna. What's your name, honey? Flight Officer Garrett. Ain't no women in the Air Corps. I'm a flight mechanic and a pilot. You're not the pilot. You're a delivery girl. Sir, requesting permission to fire on an enemy attacker. You wouldn't even know how to fire a gun. I was being polite. Ona svoju snagu pronalazi u misterioznom paketu, a u njemu je, zamislite, beba. Ta kutija u kojoj se nalazi novorođenče je pretrpjela više stresa i tumbanja nego Denzel Washington u ostvarenju Flight, a vrlo dobro znate šta se tamo dešavalo. Ako ne znate, pogledajte. Jadno dijete, mnogi će reći. Režiserka je po svemu sudeći bila vođena geslom: kada ste majka, onda niko ne smije da se naruga borbi za vaše čedo, ma koliko god to izgledalo ekstremno i nerealno. Samo ovo je zaista too much. Grace Moretz hoda po vanjskim dijelovima aviona, puca iz mitraljeza, ubija Gremlina, uništava japanske letjelice, pazi na bebu, pazi na druge članove posade i na kraju svega izađe kao pobjednik. A nije ni superheroj, ni ninja, već samo hrabra mama na vojnom zadatku. She was right! Who the hell are you, Miss Garrett? What is she here for? Did you hear that? What the hell is that racket? There's something on top of the plane. Something on the goddamn tires! Ne bi bilo nategnuto reći da je ova skripta koju su napisali Liang i Max Landis u osnovi kolekcije različitih zupčanika koji zajedno ne funkcionišu. Tačnije, da budemo direktni, toliko škripe da je bolno za gledaoca. Sa druge strane, možda bi ovdje više bilo smisla kad bi se film fokusirao na jedan nivo zapleta, jer u sat i po trajanja jednostavno ne može stati ta količina podzapleta. Mnogo toga ovdje nema elementarne logike. Od toga da su ostali vojnici toliko nesposobni, preko snage svemoćne Chloe i do pitanja svih pitanja, otkud do vraga ispade Gremlin. Here they come! Get down! These are
irregularity started with that package. Naš savjet je da od starta posmatrate ovaj film kao komediju, a usputni elementi koji se pojavljuju mogu vas nasmijati, a i ne moraju, zavisno šta je za vas humor. Ovo nije. Ipak u određenom trenutku sve na kraju postane i dobra zabava, ali sa predznakom trash. Scena borbe sa neobičnom životinjom pravi je vrhunac, jer kada Chloe ubije puru gremlinu, ona završava svoju borbenu sagu sa smirenim dojenjem sopstvene bebe. Really? How did you get up here? Welcome back to the party, baby! Strap in. Yes, ma'am. Ovo sumanuto skakanje iz žanra u žanr tokom cijelog filma jednostavno ne može promijeniti cjelokupni negativni utisak bez obzira na plemenite motive i veliku želju autorke. Iako je Chloe uspjela pobijediti Gremlina i Japance, nemaju spasa od oštrih sjekača naše mašine. Kolega, molim vas.